अहानबदा मरोय बपाव चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान लंगथबाल एसीदा लुपा crore kunmari lakh kunthra mabal sangna saba project manga sangakhre amadi kokomiga lenga kamadi miyam ga leinariba mari asibu kanagumba kharana thugaina ba amadi ihaulana uhanna ba hotna ba lepu haina kokomigi ko convener santan hapamna phongdurakle Kurumjari, Istv ki Manipuri pau mityeng tabiribu singbu taram nokjari, pausan nokna pizari. Langthabal SC manung chanba tongan ba mafamda lupa crore kunmari lakh kunthra mapal sangna saba project manga Chief Minister Y Khemchana ngasi sangakre sangabagi thauramadu da PhD Minister Losi Dikho Kendragi MLA Karam Syam amadi MLA Kyasu Sarukyakhi ngasi sangaki basing aduna Chajing Karam Hauraibi amadi Lilong Chajingda Saba Water Supply Scheme ahum amadi Naral Konjil amadi Naurem Lekai Saba Community Hall anini Thauramadu Chief Minister na Langthabal SC gi lambi thong sembada pangba yaba mateng pangani haibagi thazaba pikhi Kokomi ga lenga kamadi miyam ga leinariba mari asibu kanagumba kharana thugaina ba amadi ihaw asibu lana uhanna ba hotna ba lepu haina Kokomi gi ko convener santan hakpamna phongdurakle wafamase lampel dalaiba Kokomi gi office ta pawmi singa unaba amada phongdokhibani ngasi gi pawgi mifamadu da tongan ba Kokomi gi thaupu basing amadi women wing gi thaupu basing su sarukyakhi santan hakpamna makha taraduna haukiba tangkun manga da miyam na chatkiba khungsat adu lamdamasi gi maira paibi amadi club single loinana lengakta chap manaba wahang taret hangba yamna democratic oiba khungsat amani tangkun manga da thokiba thaudok adu maru oina awonba Manipur kauba social media page samadi the pint haiba amagana maram oiduna pamdaba thaudok adu thokpada mateng pangkhibani miyamgi democratic oiba khongjang amadi Kokomi bulana uhana ba hotna riba awonba Manipur haiba page samadi the pint haiba asigi mathakta Manipur police ta complaint ama thangat khiba laikre hauzik fawbada police ki maikai dagi mioi kaya fagatlabage haibadi chapchana khangdri mioi kharana Kokomi lot kre Kokomi paisa chare haibna chingba allegation kaya tauriba asigi chapchaba clarification miyamangda pibiu madu piba ngamdragadi hairiba mioi natraga group adu miyam khangna maru foktoklaga hundokminaba ama changi Makoi asina iramdam sibu kangkhong chaihanbada chawna mateng pangsinbata natana miyamgi achumba ihobu nathainaba hotnabada chawna mateng pangsili lamdam asida thokliba iho asida media saraga blogger kaya amasu yausile haibase khangnare changsiliba iho asige achumba adu khangdana maduda makhoigi aningba apamba pibana iho asibu aranba lambida chatkinabagi thawong amasu miyamda uhalle Masigi thawong asi lepu lakadaba megitang ahumda pangthokadaba public convention da lamdamasida leiriba club organization singna makoi gi oiba opinion thamningba leirabasu punna khana naina se apunbagi oiba khongthang paikhatmina se haike Kokomi haiba organization je 60 organization ji yawi bani sigi manung da sigi 60 organization ji gi tholaga mi manga taruk sina leader oina luchinga kanda allama mayam gi advice ki makha da khoi leiraga thabak se tawjabani aduna miyam gi thabak tawbani miyam na pining ba advice to Kokomi office ta laga adum PBBI miyam gi mathakta huran bani aduni adani paisa chagre khot kare phuro halo netlo haina tawbu mayam do khoi yam sengna habda Manipur gi Imphal West ki SP da khoi maru oina awon ba Manipur hariba अखोई हूँ पेज मथक अखोना कंप्लेन इजगीबनी हूँ Manipur police ki side tagi awan Manipur dugi mi kya phare kya phadri aduga sengna mana instigate tawbani mana taba pin naiba amasu yauri pin sisu mana chap mana na mafam duda spot tuda hujiki ima sing duna pen da ngang bodo adu thagalaga masu irang sibu instigate tawbada yauri bani masigi video mayam sina viral oiraba matung da neba kaisam pata kaida khoi gi lambi thingjanba tayar thingjanba Kokomi gi mi thiu kholoina tawrei mayam se aduna hariba thoiba thodok singji whole and sole responsibility se awan Manipur na instigate tawramba adudagi ngasai hosigi the pin haibadune adagi atopa individual singna makoina magi page da miyam na pakum chapchana khangdring aida moigi opinion da Kokomi na rally si kamai lai nong mawali ngai da lauthoki ba akoina hai ba rally si koi kamai chatha dori kari maram gi chatha doino haibda moina sungkhang khangdana natraga khangjan dana chatharak podagi tawbani haibse si thamjage aduga Manipur police na ju akoina thajagi ba application sing dugi matik chaba sarkar gi legal oiba poto tawraga awonba Manipur gi handler si masi puthokpiu masi
मियाम ना खंगदोकमिनबा अमा तंगाई फदे अदुगा प्रेस मीडिया की मरक्ता अदुगी मियाम मरक्ता सु ब्लॉगर मैम अमा अखोइगी इहौसिगी अगेंस्ट द तौरिबा मैम से अचुम मरानदो येंबिरगा मियाम हुक्ना विचार तौमिनबसे हाइबसे मसी थमजगे मणिपुर लेंगा के होम डिपार्टमेंट न चतखिबा था सिगी कुनिथोइदा नोटिफिकेशन अमा थोक्लदुना UAPA एक्ट 1967 के सेक्शन 43A की मखादा पुलिस ऑफिसर सिंह अखनब पावर पिखिबबो यानिंगदब फोंदोक्तुना से वांगु अहलुप इमा मेरा पाइबी वाटेम लुपना सिंदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा वांगु अहलुप थोंग कोलाइदा वकत खोंजंग जंक्शनख्रे वकत खोंजंग अदुदा सरुक्या किबी वांगु अहलुप इमा मेरा पाइबी वाटेम लुप के सेक्रेटरी सगोल सेम थोइनु लेमना असिगुम्बा एक असिना लमदम असिगी लांजद्रबा मिचम मियाम कया अमा अमुक अवाफमदा ताहनबा याबगी फिबमदा लाखले एगसिना अवाब तादुना लेरिबा खुंगंग असिगे मियाम सिंगददी अमुका हेना अवाबा पिरगने मरम अदुना असिगुम्बा एक असिगे मरुमदा मियामदा अवाबा पिरकपा तारगदि वांगुगी वाटेम लुपकी इमा सिंगना थेंगनगनी हाइखी असी यौना वारिंगे मतमसिदा मनपुर सरकारना UAPA हाइबा आर्टिकल 43 की मखादा चथरइबा एगसे अखोय याजनिंगदे असिगी एगसिना हौजे हौजी लैरिबा मरा लेजद्र मिचम प्रजा चिंगनै हाइदुना फाब याबा एक असुगुम्बा कनागुम्बा इमुंग लैरिबा अवाब नंगबा चिंखोंग चादा लैबा अखोय इमुंगसिदा अखोय लैरिबा पुनमक इमुंगसिदा करिगुम्बा फाब यारबा सुम्बा चिंगनै याना चंगबा यारबा एक असे मसे करिगुम्बा हाइबा सिपाइसिंग लैबा मणिपुर की स्टेट फोर्सिंग पुनमंगना करिगुम्बा मसी एकसे चथरबा तागदी अखोय वांगु द लैरिबा इमा मैरा पाइबी वांगु की वाटेम लुपना थेंगनगनी हाइबा वहाय वफम असे थमजरी असी यौनो वार मतमसे यारगदी मसी एक असे अमोहन चनहनबिगन वाइना अखोइना अमुकानसु थमजरी पावगे ब्राक्थन तन ब्रेक अमतंग लोमिनसे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखनलि खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इबे मकीगनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट PMT ना चेक्सन ना लक्सिलगा थमखबनिने दादा नंगसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान कोकदबतगी एक्सटेक DMT ना नापसेली एक्सटेक DMT जोर हाबति मक्तोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट कटोकनतिना बमतमदा कपांग अमुक हेना हेंगलदली एक्सटेक DMT स्ट्रेंथ इज इन द क्विक मतमगी नुंगसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नतना नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक तुंगदा तराम नोकचरी मखताबा पाउ पिजरी इंडिया दा एनडीए की मपांग नतब कांगबु सिंह थुगाइनब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुचिंगदुना अकनब कैंपेन चथबगे सरुकमा ओइना वेस्ट बंगाल दा हौजिक सथरिबा इलेक्शन असिदा बीजेपी न लुचिंगबा लेंगाक लाकनब अकनब मोंग द होनरी ngase स्टेट असिदा नि सुबा फेस की ओइना एसी चामगनी फुनि थोइद मिखल पांगथोकले थासगी तांग कुलहुमदोइदा अहानबा फेस की मिखल पांगथोखरबा मतुंगदा ngase अरोइबा तांकक ओइना एसी चामगनी फुनि थोइगे मिखल पांगथोकले मिखल असिगी फोल मथंग थागी तांग मरीदा हाइदोकने वेस्ट बंगाल अमदि तमिलनाडु दा चथरिबा मिखल असिदा बीजेपी न चाउना माइ पाकनी हाइबगी थाजब थमली वेस्ट बंगाल दा मतम सांगना लेफ्ट पार्टी न लेंगाक पाइदुना लाकलमलबा मतुंगदा ममता बनर्जी न लुचिंगबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ना चही 15 रोम स्टेट असिदा लेंगाक पाइदुना लाकपने लाखलिबा तांग मरीदा मिखल हाइदोकलबा मतुंगदा स्टेट अनि असिदा करम लेंगाक लाकदगे हाइबा खंगबंगमगदौरी लोइसलकपदा मरुबा पाउ अमुका हना पिजरी चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना लंगथबाल एसिदा लुपा क्रोर कुनमरी लाख 13 चंग साबा प्रोजेक्ट मंगा संगाख्रे हौजिक फाउगी ओइना DISTV ना संदोक चब मणिपुरी पाउ मतंग असिदा लोसिनजरे मिदेंग ताबरी बपुमना मपु अमुका हना खुलुमजरे।